Bismillahirrahmanirrahim. Malikul haqqul mubin. Huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Usikum bi nafsi yattaqullah wa qad fazal muttaqun. Fa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولود هو جاش عن ولده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على الشهد والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sinina teman-teman melebihiku sila-sila melebihiku yang khair masih Allah Ta'ala. Alhamdulillah tepaja si kiwataraka tandra asukur kemarajata nenia apojita apuranutta lor sadan pun Allah Ta'ala nemuka padang kata si newereng muane nenia umru malampe tubuh majapa na pada angkana madapungang si pulung hari lalena iwe muslimah barakata untuk mendengarkan papangajapul dari Allah Ta'ala ayat dari Allah Ta'ala yang kaya pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Nawelino sebagai khalifah. Alih nama pelatukan di mana umat selenge. Jadi dendro ramping ke yang melabin Allah Ta'ala riasa. Maka dan Allah Ta'ala ya nasuttaqu rabbakum wa khasau yawman la yashi walidun an waladihi wala mauludun huwa jashin an waladihi syai'a. Letu capakna betuana isininna tawe takwa komanang rifuammu nametawi sewai aso de gaga sedi ambo mulet tulungi anakna makoto baro si baliknya de to gaga anak mulai mewai ambo na risedie sewa akatana yaya asor bondrina pong Allah Ta'ala iro sedi ambo ni tani ananna
tendre batang, riolona, lete malampue, siratal mustaqim, maka da anak, na iya pasikola ki, iya jajaki, iya piara ki, iya pa na makatan nikilete, di nagaga, seway. Dia nulle se diambo makadalena lo mewa ki palete kiri sarmuri mo Allah Ta'ala risrata mustaqim lalu malampue narik kodi gaga amala made cetta tabulai tapunangi di tu salama riletenge siratal mustaqim maka matro se diana maka dayambo ini patuntu kau saya tercapai SAG Sarjana Agama. Ini jajakan bo. Iya makatan nikilete ambo. Iya perekya malakwam bo tapakan lete nafsi di nagaga seway. Dari kode gaga bokong tamawari. Tasadiakan aleta untuk menyeberang seberang sana di akhirat. Man rasa kita ngadolangan. Inurna kada kurangi. Suratus Sajadah. Walau tara isil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na faraji'na na'amal salihan inna muqinun. Betuan na seandainya mita iro tomadosae, tomadorokai riolor mo Allah Ta'ala, cakku kuku pacuku ulun na patunru ulun na taro siri. Nilor mo Allah Ta'ala, maka Rabbana abasarna, warajina na barasolian inna mukinun. Nilor mo Allah Ta'ala maka efuang. Parewan arlinoy. Na sebab nita ni pasti sana. Namal solihan. Pego amal solih. Inna mukinun apa na tentukan, apa na taperi. Maka da angka sebab pasti sana pong Allah Ta'ala. Angka riasa asopa malik. Jadi rilalan na belino. Angka ta'mupa madising. Majapa. Tapi kok meni siagai egana rupana amala madecengi. Na sabak lino anu di sele-selemi. Pada milino lepaki mala api. Cina kalalomi. Jadi kesempatan ki pegok memen ni yesengi amala ia dingi pasalama kiri tengah dolangan. Nah sebab nare kode gaga odi pasalama kita entuman sarasa ki. Nare kode gaga amala mari cita. Nah iro yesengi sampajang. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam tabudullah ka annaka tarahu ba ilan takun tarahu ba innahu yaraka. Sumpah kong Allah Ta'ala sama namita mata. Nare kode muli mapakoropot tui rilalena ke ruang makan mau lataran ita kak. Sini umat sulam lebih. Engkau masih dengan Allah Ta'ala. Nah iya sompar dengan Allah Ta'ala di ina kada. Temepiri akurangnya 30 juz. Maka dimirna tadi dengan Allah Ta'ala. Keikhlasan. Si bawa apa jepur dengan Allah Ta'ala. Magampalada tu masuk pajak ibu pak. Aku dega agak tungang isa baca-baca aku orang. Macam ni niya majenne. Kuda isa basaraan na ogi naga. Nareko loni majenne desisa gaga iseng. Ilalan na kita na pandita sunyai. Narampe makada. Nareko lono majenne ita ni alimu lafal Muhammad. Dia gina kada ita lemu la pala Muhammad. Rilalan na kita ulut tamu gang kalong
arota ha posita ma ajeta daleng bacana Muhammad. Jadi nare komajenne kita fakoro kiman nawa marengarang ita leta nuru Muhammad Allah Ta'ala fute inokinong bersih-bersih tidak ada dosanya seperti kertas tidak ada tintanya di atasnya. Majenne ki ulut takmu diserahkan ulut takmu arotaha posita ma ajeta daleng Muhammad sampai selesai. Narekoloni matu masumpah kong Allah Ta'ala masumpah jang makumatero ita leta nur Muhammad Allah Ta'ala bersih-bersih mapajapur kong Allah Ta'ala purni niak loni buat takabir mendek tu jarie mendek tu napas denang kanendek jari no napas Iro yasang apa sewang aja tempat dukungan Allah Ta'ala pasidiwi bati tak masum parung Allah Ta'ala pak napo maka dawa bulullah wala tusriku bihi syaiha nania sompong Allah Ta'ala aja mu bakon si di sewa-sewa jadi nare kuma bakor bati tak mendre jarita mende napaseta no jarita apa hangen na risenge asom parmon la taala inor na kadendre tak budullah ka annaka tarahu ba illang takun tarahu ba innahu yaraka som parmon la taala sama namita mata na rekode muli mapakar batur lan na karuam na kademon la taala nitaka ditu gaga pak bu yengeran nari kumade cengi bati tak tafakkoro masum parifung Allah Ta'ala ipahangnya leta yang itu nakara kukuta suhu man arafa nafsahu fakada arafa rabbahu nigi jepui alena nejutupung Allah Ta'ala nabale si makada man arafa rabbahu fakada nafsahu nigi jepung Allah Ta'ala najaputolena tapi pun Allah Ta'ala tetei pun Allah Ta'ala ata tetei ata sialin ruang ata na puang yano na kadaman ahabbani nigi macawit pun Allah Ta'ala kana fi jannati engkai pertama di surga magampa-gampa tuh aja nari makar wayna deh gaga diwa sumpah jaga sih nari bisa baca macan nih Allahu Akbar macan nih bismillah macan nih makada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah macan nih makada assalamualaikum pigoni sampajangi pamakotosi rawawan utta padisengeta tetapi perlu disapa inerna kada utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi tuntu padisenge mapamula fole rileto jamu gangkari colorinna kuburum artinya nariko ngalsimu fi sapai iro odingi pasalama ki iro sermundrina pun Allah Ta'ala. Sini masalah lebih engkai iro pun Allah Ta'ala. Pada sabah idi rupa tawe detunang kana sita donrangi ayat Allah Ta'ala wa kadaro buka Allah ta'budu illa iya wa bil wadi sana. Dan ia sumpah pun Allah Ta'ala ajak lalu kamu sumpah sekali pun Allah Ta'ala dan niya mapede ceng iretu duai fajajiam pada sabak ulan laba purnima puasa purnima karuba purnima sekepitara purnima sumbang narik kumaduraka kirito duai fajajata dek mulim memo bono suruga.
Maka day al jannatu tahta aqdamil ummahati. Na iya suruga kuyawana pala kajena to duae pajajatta. Jadi nigi tau madoraka reto duae pajajana merasa madoraka reto duae pajajana. Elo adam pememan ni irwatukanna to matwatta. Nah sebab de tita perumpa jari lalena iwelino lebih-lebihna paha sorry pon demon Allah Ta'ala nariko de nang kana dampe ngeki to duae fajajiyat inorona kada suratul Luqman wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Purna perintah mo Allah Ta'ala tolinoy mapede cengri to duae pajajianna karena ditampuri indona mence baja-bajai adodonganna indokna gangka rijajianna gangka mapesonna susu jangka 2 tahun maknulata anis kurli wali walidayka ilayyal masir syukur onoria si bawa to duai pajajiamu kumi iya arewekemu mati. Ya nurun dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sahabat man abarru ni ganasang upadi cengi maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ummuka indomu maka resi sahabat kala summa man na inapaniga maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ummuka indokmu maka si sahabat kala summa man na inapaniga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ummuka indokmu jadi wekatelu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus siapa masa niya salamaka maka dah indokmu makri sahabat kala summamang na inapaniga maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kala abaka ambokmu summa akrabakas na inapa madap pirenge saji salemu pada ronemu anak daramu ipada cengen manro pak nige dia nu lepasi sumpung lolona masih di lena velino dia di seniasa kampung apalagi ko to masih bola siku tapi wallahu alam dari ko sirantala fi sirita bu pak la haula wala quwata illa billah serena wanne engka anak punoi indokna angkat ko silang televisi pura nuno indokna engkai ambona lo mewai nambak topa ambona lari tama kamarae na tutuin na goncingi na de yuno toy la haula wala quwata illa billah sedangkan na tampu ki indota denda katana yaeng roja-roja si waninna dia lempalai apalagi asera ulang 20 sona kato kurang najajaki tumat dua pajajata seandainya idi malaki daster iro kaloloy anak darai coba di malah daster napawakan ni tujuan napakal leketa tepangan ni kalau kumakoli si batu teti asira uleng
Mandre ki, aja tapalesogi, tagondengi, cemeki, lewu ki, masum pajak ki, dan sebagainya. Pokoknya sampai 9 bulan, tatiwi maga agaro para saat tak. Aja na asera ulang, seso na bawang, loki mandre kasuka luku kubu buata, matindro ki ingkato di palesoi sera ulang. Tomatuai andra sarasana na jajiasi ki na fiara siki nulle noko bere-bere cucok-cucok dia na permagalutto pana na caki-cakit onro na sayatta manang ka anak puno indokna na wattatopa ambona. La haula wala quwata illa billah. Inero ang kayaseng ceramah papangaja. Akan tetapi namudi pengajari kinarekocenya disadari ale. Namun pengajaman ng di kampung. Narekocenya disadari ale. Maka da mengadoraka ka narik de usompe pong Allah Ta'ala de ukasyangi pong Allah Ta'ala asompar pong Allah Ta'ala inar sumpajangi akasyangi pong Allah Ta'ala itu adam perampi jadi inar rampe pong Allah Ta'ala rilna kurangnya wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna atas beno rampe-rampe ni pong Allah Ta'ala riwat tuasarae Naniya riwattu subuh. Korilan na kita ang kamatan tu na rampe makana rekui rampe wala ta'ala riwattu asarae yanari tu narekodeu lepat tarui ya kayyum ya majid ya wahid ya ahad ya qadir ya malik ya rahman ya rahim inor bawa capana ya la narekopurai asara ya rahim ya rahim ya rahim weka pata pulo dua. Waktu makokkoe subuh yenari tu ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman weka pata pulo to dua. Inor yaseng macawe ki ripong Allah Ta'ala. Kaji madam pirampen pong Allah Ta'ala. Yeron nakana din rema karaman ahabbani. Nigi macari pong Allah Ta'ala. Wa kana fi jannati engkari patama surga famasina. Narikko fule ni ado donge yare ga makadalasa dene yullei makada tolino dene lima dampe rampe makada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Inero den remakada wetut tak mailo masum pajang. Minre napas ena kada mesu napas ena kada Coba perhatikan. Sekolah makok kue. Pada cengi bati tak manyawa. Aja tak fasai. Tamai onin nama kada mesu makadahu dipakai rilalana amatenge kulu nafsun sa'igatul mauti pairo matenge di tanarasana padina yusengnya mateng tuan sabat tungke tasih diwatakale makinya wa maneng jadi nare kota pahan ni bateta masikiri lahirang tapahan ni bateta masikiri bateng yenar tu mesumut tamae tamaina kada mesuna kadaku dipakai lelengadangan dari kodena nulek ke dolilai de nulek bibi matai ye mero dipahang dari kupura ring kalinga narampe to bacara mai dipartikan makada inor ya semakada selu ka riale kabo pusana wanawa ati malolongeng rilalena kita tanah panrita suniai. Dito kan malampe bu. Napi kuasa 10 menit kapang. Utambah mupi ka. Pamat ye
Dito di terliwat lada pada sebab biasa tu kumalampe lada di carama biasa tama atau mesu abiuh. Cukup engkalalo ki pada cengi bate tak sampai di pong Allah Ta'ala. Ajak lalu tapakun si pong Allah Ta'ala. Nasabat nareko tapakun si pong Allah Ta'ala. Tak sampai pong Allah Ta'ala. Tegi tengarang buat tuta buat takabere itu orang tuta sumpah. Jadi pakai ceng bateta majenne de cengi bateta marengaran pong Allah Ta'ala. Wada tulong na nariko masapeda ki mamotro ki ang kasila lemak kalampoyolo ya peleseri artinya nariko lepe-lepe paringrangeri pun Allah Ta'ala di valesusi maringaran pun Allah Ta'ala. Pada sebab itu sampajangnya lolo baca-baca lolo sikiri paringaran pun Allah Ta'ala. Sini masalah lebih engkai rumah pun Allah Ta'ala. Nulim aku ni urapi ramping ki memuar pun Allah Ta'ala nawading ini di bola arilalena bara-bara arota nawading makasih bateta masum pari Allah Ta'ala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.